وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد، ucapan selamat pagi yang indah untuk masyarakat dusun Dangdang Biri, Desa Kolopok, Kecamatan Batang Daya tercinta. Salam jumpa dan salam hormat bersama kami Majelis Salawat Sabda Tafridiyah yang di bawah pimpinan yang mulia Ki Haji Muhammad Widadi Rahim yang datangnya dari Pondok Pesantren Al-Islam Kalabaen, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kehormatan bagi kami pada pagi hari ini dapat mengiring acara Walimatul Aqiqah Adinda Safia Vanessa Mega dan Adinda Nuri Syafika. Salam takdim dan salam hormat kami haturkan kepada sahibul hajah tuan rumah Bapak Warsito Adil Sono dan juga Ibunda Nyonya Khalifatur Rasyidah. Seluruh undangan yang hadir kesempatan pagi hari ini, khususnya pada seluruh masyarakat dusun Dangdang Biring, Desa Kolopok, Kecamatan Batang dan sekitarnya. Salam hormat dari kami. Dari kami mudah-mudahan Adinda Safia Vanessa Mega dan Adinda Nuri Syafika dijadikan oleh Allah anak yang salehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi bangsa dan juga agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Audio rental perusahaan sound system yang datangnya dari Kecamatan Batang di bawah kendali operator handal Taritan Mukhlis. Terima kasih menyampaikan atas kerjasamanya. Dan juga acara kesempatan pagi hari ini turut diabadikan oleh Ramayana Shooting Television dan juga datangnya dari Batu Putih Laut di bawah pimpinan Bapak Suhdi. Terima kasih menyampaikan atas kerjasama.
sahibul hajat. Diucapkan salam menyaksikan persembahan lewat tembang-tembang musikan dari kami Sabda Rijia yang datangnya dari Kalaban, Kecamatan Guluk-Guluk, Kota Santri dan Kiai. Di sanalah kami tetap berdiri tegak dan berkarya. Izinkanlah kami memperkenalkan daerah asal kami di kawasan Bumi Subekar Madura yang terkenal dengan adat dan budaya. Dengan sebaris kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kami hangarkan salam menyaksikan persembahan dari kami Sabda Rijia. Kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh masyarakat Dusun Dandang Biring, Desa Kolopong, Kecamatan Batang-Batang, Daya tercinta. Salam hormat dan salam sapa perjumpaan pertama kita pada pagi hari ini bersama kami tentunya Majelis Salawat Sabda Rijia, Pondok Pesantren Lisaf Kalaban, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb. Yang mana kesempatan pagi hari merupakan satu kehormatan bagi kami dapat mengiringi acara Walimatul Aqiqah Adinda Safia Tani Syafika dan Nuri Syafika. Satu tembang persembahan dari kami tentunya untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami mengajak pada hadirin sekalian untuk bersolawat bersama, bersaid dan juga berdendang bersama tentunya. Dan juga bersama FJ Audio Rental Production System yang juga didukung dan diabadikan oleh Ramayana Shooting Motivation. Satu tembang bersama kami mengaturkan untuk menikmati hidup bersama kami tentunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya gelang baitin Nabi ya gelang Safa wal munajat
بخيت من حبكم يظفر بما كان تمنى في رضا ربي يمشي في صباح وممساه ويحاسي المطالب وما كان يرجى كل من حبكم يغنى ويغنى بشفاعة من المختار في يوم لقياه يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله إنا نحبك فاقبلنا يا رسول الله افتح بابك لنا سبلنا عالم جبتك نور محمد ampun التسبيح سبلنا عالم جبتك Nur Muhammad ampun tasbih du Kanjeng Nabi du Kanjeng Nabi Ya Rabbi salli ala Muhammad أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف في بدر وفي الكون يشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد أحلى الورى ملتقى وصدى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مؤمنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صكان النراء أمتا سأك صكانك فتؤم شفاعنا سأك صكان النراء أمتا سأك صكانك أتؤم شفاعتا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا الله الله يؤدبنا صلوات سلام أبدنا يا kanjeng Nabi utusanna sebada nang Madinah ya Sayyidi isma' lana ya Rasulullah ya Rasulullah يا من له الجاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا بذنب يستغفرون الله اللهم صل على النبي محمد صلوات أنكر بارات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا بذنب يستغفرون الله من ترى ما اعتبوتك يا بسي إيد المدادة tak sampai ketelae dah kanjeng Nabi doona Gusti يا سيدي يا رسول الله يا من له جاءوا عند الله إن المسيء إذا قد جاءوا بذنب يستغفرون الله Hadirang ajunan Gusti Matengah ajunan Gusti Hadirang ajunan
Gusti Mantengah ajunan Gusti Hadir ajunan Gusti Hadir ajunan Gusti Mantengah ajunan Gusti Mantengah ajunan Gusti Ya Allah bika ya Allah bika ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah bi husnil khatimah Gusti kaulah pangeran Nyona tak locot iman Gusti kaulah pangeran Nyona tak locot iman Terus atang bekuat iman Terus atang bekuat iman Atang bersempurna iman Atang bersempurna iman Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah bi husnil لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خير من إلا الله لا إله 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 إلا الله وجود تحية بمرسلين إلى الهدى إلى الهدى بك لا إله الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله الله يا قاصد بيت الله سلم على المغموم طه رسول الله سلم على المغموم طه رسول الله اشرب شراب صافي زمزم الشافي من نبعه الوفي تروي عباد الله اشرب شراب صافي
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Pada akhir datitu sana pada akhir ketika jarana pada akhir datitu sana pada akhir ketika jarana pada selebur dak tapuana pada selebur dak salawatan pada selebur dak tapuana pada selebur dak salawatan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim pada selebur kun akid jangan pada selebur dak panampuna pada selebur dak kakendeng pada selebur dak panampuna kamu kelebur dak salawatan ma'ale olle dak syafaat nabina kamu kelebur dak salawatan ma'ale olle dak syafaat nabina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه رب العالمين فرض صلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر للنبي خير البشر من حضر النبي خير البشر وتناله القمر
Bukhari, Ibunda Siti Aminah, dan juga Bapak Haji Salim dan Ibunda Mas Rida. Salam sahabat dan juga salam hangat kami haturkan kepada Bapak Salamet, Ibunda Khafiyah, Bapak Mahruni, Ibunda Nahrawi, dan juga Bapak Mas Harabi. Tak lupa juga kami haturkan kepada Ibunda Khayi, Bapak Suri, Ibu Suri, Bapak Nur Saleh, dan juga Ibunda Ernawati. Dan tak lupa juga Bapak Yazir, Ibu Kuyani, Bapak Edi, Ibu Mamsiyah Silarga. Dan tidak ketinggalan pula kami haturkan salam sapa dan salam hormat kami kepada Bapak Besalabi, Bapak Ibu Zahrian sekeluarga. Zore
بشرى لنا نلنا المولى زال العنا وفنانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفنانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المولى زال العنا وفنانا حير الألباب في البهاء والجمال حير الألباب والبهاء والجمال وسب الأحباب بليالي الوصال وسب الأحباب بليالي الوصال حير الألباب في البهاء والجمال حير الأحباب في البهاء والجمال وسب الأحباب بليالي الوصال وسب الأحباب بليالي الوصال أحجل الأقمار حسنه الفتان وضن الأفكار وجهه المنباني وضن الأفكار وجهه المنباني حير الألباب في البهاء والجمال حير الألباب في البهاء والجمال وسب الألباب بليالي الوصال وسب الألباب بليالي الوصال صلي وسلم دائما على أحمد وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا وجهت لك جدير مرق صدقني رزقك توبي صدقني رزقك توبي
بمن قد وعدا والآل والأصحاب بمن قد وعدا Masih bersama Sabda Afriyal Pulau Pesantren Alis Af Kalaban Kecamatan Gulu-Gulu dan Sumeneb satu gampang bersama kami tentunya dalam rangka Walimatul Akikah Adinda Sofia Tani Syabika dan Nuri Syabika yang merupakan putri dari Sohibul Haja Bapak Warsito dan juga Nyonya Khalifatur Rosida. Acara kesempatan pagi hari ini didukung oleh MJ Audio Rental Professional Sound System dan juga Ramayana Shooting Multivision yang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Juga salam sapa dan salam hormat yang mengaturkan kepada grup Jago Jala yang mulia Bapak Abdullah dan juga Ibu Danovi dan juga Serang Muda yang diikuti oleh Bapak Sairutin dan Mas Rito Selos Alos dan juga Bapak Tulin Sanjaya. Satu tempat berikutnya bersama kami tentunya Debu jalan bersama Ustaz Allahumma sholli ala Muhammad. Setare mare lo pada akhirat se ampun pasti toreja lembur palebur azikir sareng sadekah torjukan salat lema bektona ya Allah ya Rabbi nyona terjalan saya terang oh di sampurna ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taradi adfat
هجرات العالم يا أبي الجود Audio dan juga Ramayana Multimedia. الجود والكرم Bersama Jago Jalan dan juga Serang Muda. Iya. هجرات العالم يا أبين الجود والكرم. Para rabu sepo teranum setuju tantaretan setuju guru-guru agung tersetuju benga sepo agung
Anyun eti juga jangkolang esa tersemangkin beten kulingapan pakon mulja dari Sahibul Haja. Engki gak dinto taretan Warsito Adi Laksono sarang Nyanya Khalifatur Rasyidah kong langkong semulja Bapak Mas Romo ang libeti papakon dari taretan Salamet Riyadi kaangkui berteba depon pan saponapan tareka sepedi kalampan are samangken pramila dari Kak Dinto nyoon eti mukud sejenah kaangkui badepon tareka are samangken Kak Dinto pedi kabiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mil al amal ilman wa hikmatan amin ya mujibas sailin amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sateja alim ulama, sateja guru-guru agung, tersateja benga sepo agung, sesami kasohor andep asor, alus tengka gulina tanto patut kapiarsa dedebunna, ahusul husus ajunan salera epon simulja, al-mukarram Kiai Khairuddin Serabu epon dari Tisa Tesok Timur Kecamatan Tesok ajunan salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Masduri ajunan salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Irsyad Effendi sarang sateja guru-guru agung selain sateja benga sepo agung selain setak kobosa beten kaula kaangkui notor asma agung epon sesa tejena beten kaula amul jeki kaator sebosong kempang abekte mengkude sateja tongkul popos mager sareh sejumeneng mangko bumi Tisa Kolpo Kacamatan Teng Petang utama epon simulja konkonan lora kalebun Tisa Kolpo sarang sateja tondunan pelekara pemerintahan nepon sebeten kaula amul jeki juga ngaturaki salam cuma berpanggelian mengkuda salera epon simulja Sahibul Haja Egi Kak Dinto taretan Warsito Adi Laksono sarang Nyonya Khalifatur Rasyidah kong langkong sesepoi Kak Dinto simulja Bapak Mas Romo sarang taretan Salamet Riyadi sarang sateja sanak beraca epon sejukan beten kaula amul jeki aturaki salam cuma berpanggelian mengkuda sateja tantaretan dari Majelis Selawat Sabda Tafrijiyah sarabu epon dari Tisa Kalabeen Kacamatan Lukulu juga tak kaleb sateja tantaretan dari Audio Rental Professional Sound System Minak Jinggu Audio minangka kedun epon simulja Mas Lora Kalebun Ahmad San Haji juga tak kaleb ke atur mengkuda sateja tantaretan kameramen kebanggaan tim kreatif dari Ramayana TV Media minangka kedun epon simulja taretan Suhdi Rolis serabu epon dari Tisa Beto Potelao juga ke atur mengkuda ajunan sateja Rabu sepotra anum
sateje tantaretan sateje guru-guru agung terus sateje bengasepo agung sesatejena peten kaula amulja eki songkem lomirama bersangsang maladepote malar muka jember tor asre ka ator mengkudak dat sem hasoce ang libeti papangkian mulja ebe jelaku sekaulaten padeng sirdeng tor makin terengkak dinto tanto patotor para juga kira ipon beten gaula sarang sateja ajunan sami-sami katoraki saperis okara sesalokah kalaben pamuji sokor alhamdulillahi rabbil alamin atas sateja sandingkar samulja dari ajunan epon Gusti Allah si Maha Kuasa sekadima esa tare samangkin beden kaula sareng sateja ajunan paste kaangkui rabu tor alongku nyam beteni minaka pamondut mulja dari Sohibul Hajah iki gak dinto taretan luar situ adilaksono sareng nyonya Khalifatur Rasyidah dalam setong tareka sarapagi tasyakuran walimatul akikoh atas beberepon penotre sinyandeng asma Safia tadi samika kalaben pangarep terpanyoon malar muka bedena papangkian are samangkin kak dinto edetiki setong papangkian mulja terbarokah siasanting kalaben ridho epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sabaris tempeng pamuji solawat moga tetep beka atur mengkudak Gusti Nabi karamat engki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti seteje cacena angar teke aga gempeng teti obur kaca kebeng sampun abek tator arakok beten kaula sareng sateja ajunan dari alam sepeteng calimuten nujuda ke alam setirak mursak tarkataran kalaban badaipon dinul Islam wal iman. Para Rabu sepotor anom sesami mulja tor sami-sami parjuga komalancang tor kalilan beten kaulanya bisma tor cangkolang minangka taring kesemo idel bedepon papangkian ada samangkin gak dinto nyon etika angki merte bedepon pan saponapan tareka sepekal kalampan esa tare samangkin gak dinto minangka tareka sesapesan serapaki angkat lampas sekaping setong iki gak dinto pamausan suratul Fatihah sekak dima dalam hal gak dinto badi sepoe sarang salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Masduri mengkudak salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Masduri beten gaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jarajnihi al-kiram khususan abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' awliya illahi sholih silsilah tarikatil qadariyah wa naqsabandiyah sultanul awliya il arifin ar-rabbani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila arwahi sayyidina Syekh Yunaidil Baghdadi qaddasallahumul asisi syai'un lillahi lahumul fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي محمد صلى الله أبائنا وأمنا وعمتنا وجدنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات غفر الله لنا ولكم أجمعين شاء لله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى أرواح الصفيات الصميكاس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim sekadinto para rabu minangka badai-pon pamausan suratul Fatihah sampun kalastarian malar muga kalaban badai-pon pamausan suratul Fatihah sampun kaatur setuju tareka esa tersemangkin kadinto bekal kalampan kalaban pejra tersampurna terbanar muga tak mangkia aral popara dari kabiten kantos pongkasanepon amin ya rabbal alamin. Para rabu sepotronom sesami mulja minangka angkat telampas sikaping 2 iki kak dinto pamausan sholawat nabi sikak 5 dalam hal kak dinto badi partai sarang setuju tantaretan dari majelis sholawat sabda tafrijiyah serabo epon dari kalabaan lukulu songenep matura mengkudik setuju tantaretan dari majelis sholawat sabda tafrijiyah beten gaula ngatore. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوصيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي يا سميع دعانا يا ربي يا ربي بلغنا نزورك يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا ربي
لكننا جيناك يا ربي يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلم كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاك يا رفيع الشاك يا رفيع الشان والدرجين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاك يا رفيع الشاك يا رفيع الشان والدرجين كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاك يا رفيع الشاك يا رفيع الشان والدرج بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه فاهتز العرش طربا واشتب الشارع وازداد الكرسي هيبة وقرا
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضلك إلى نهاية تمام حملك، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمام بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. وأشرقت شمس الكمال بك يا باقي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساعة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داء. مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء روم في الملحدين فيضه عم البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات
بك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدأ لله Kak Dito badak kompolan nyambung bak teban taretan nyompre rahmat fakiran ban syafaat ajunan tala'al badru علينا من زيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله داع وكأن لي بلسان اسوار كانك senangan ngolati Gusti Pangeran penyium asta ajunan tala'al badru alaina min sayyiatil wadaa wajib الشكر علينا مدى لله داع هنا لك أنا mireng kabar bunga tor perak kabar satajana makhluk jembar amarga ajunan mumbar tala'al badru alaina min saniyatil wadaa wajib الشكر علينا مدى لله داع يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا الذنوب واغفر عنا السيئات واغفر عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا قريبا يا سميعا فرج الكرب سريعا ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sakadinto para rabu minangka bodepon pamausan salawat Nabi sampun kalastarian malar muga sedaja semaos tar sedaja semirsa aki sami-sami king pahala ganjaran di ajunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala terus sami-sami king rembes syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbadepon ceping safiyah tani sami kakak dinto malar mau kita tiyakin apotose solihah sebekti mengkuda orang sepo dua epon migunani mengkuda bangsa negara kong langkong agama epon amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo teranum sesami mulja minangka angkat lampas atau sepon higa dinto mau ilah hasanah jajar ba'nator bituah agung hikmah walimatul akikoh sekak dima dalam hal kak dinto badi ejar bagi kalau mencernak sarang salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Khairuddin serabu epon dari desa Tesok Timur Kecamatan Tesok mengkuda salera epon simulja Al-Mukarram Kiai Khairuddin kalaban sungkem pangapekte beten kaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Apa kacep mas panas ki. Ini jarang pada panas. Ayo maneman muncet panjenengan lakar tak nyaman kalaban badan panas. Apa boleh panas pagi ning akhirat. Gantoni kenapa? Kan kunis-kenis nih. Asli panas pagi. Montro selamat dari panas pagi panjenengan. Mirengas mana Kanjeng Nabi sebut ku gengku wah. Maca selawat ka Kanjeng Nabi. Jawaban nang melolo. Salam gelak panjenengan tak jawab keberempah saya jawab tak masalah. Karena kini fardu kifayah. Tapi mana Nabi sebutna asmana Kanjeng Nabi mereng ulun panjenengan maki ketipun apa
diusahakan keangkui bisa maca selawat. Apa-apa karena malarat ongku masuk ke swarga pagi mun mireng asmana Kanjeng Nabi tak maca selawat. Karena saya doa benih makhluk Allah sekau ke saya doa banega malaikat Jibril saya amin banega Kanjeng Nabi mun se kedua banega pon doa ke pangeran minta ka angkui ceunah dan gulaban panjenengan dari surga. Insyaallah tak kira gagal bunten ka angkui jauh dari surga kenika mangga namane iman lagi. Mari kini kambian pon tedung boleh tarap aja. Mula taning bujaro. Hari akaton tak bate mana. Walan benih sedeki engki. Deki ke malik. Engki mangken rengkun ke hai ya ke hai malol ore dinai. Tak boleh ngak kenika. Engki. Ada pakun iya wasin bigula pakun etelek teken. Siapa saya tak kata ceria roh. Je perlu kang kok je ban. Ongku. Ulang mage bahyon jeung banambian tin mak yang puaki pesena. Nagira hadir dia. Keng mon misem ceria. Mage telepon kok datang wakun daerah. Ayo sekali lagi iman wah made masuk surga tinggi. Apapun keadaan dan guleban panjenengan magepon bucok jan oreng latorotin. Kengkun bandi semangat tetireng bagus senika ku. Nikatina magela salbut salsal kengki asampung ben oreng semolja. Apa boleh ben kabulan Allah sepaling molja. Kanjeng Nabi gulaban panjenengan monki asampungah insyaallah di bagian gulaban panjenengan tetireng mulja baki kalian naki kieu mun pakun tak maca ya dihina pokoknya hanya mamare ciciin degelu mulai taning bujak si masuk ke neraka dan ya tendang sekali lekas tuli depan ya. Wan salatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah dari bareng nama soongku ke surga. Rasan pada teror ya mun ke surga tinggi. Lebur jangan surga dia. Tak pada bener aja. Nyaman, seneng, tak ojang lenari. Tina mungkin ojang mangken gula benembian lenari pokon sejuk, tak panas. Nanti suarga na Allah, amin Allahumma. Gula make pon, sabak nengkir pengkir suarga tak anap lenari tanungku na. Tempang bahasa sabak nanti neraka jita kelar je. Tina make nengkir pengkir, pokok masuk suarga. Yang suarga nika bini nabaki caepon petong polompak bidadari tambah bini si badan yang itunya mau nambianan di bini tong ya petong polo lema mau nanti bini dua ya petong polo 6 ya membek santak panyarin nih bini sampai kampah ya petong polo beluk dak nika gerua nyaman lagi ada kayak tengah ada apa lain ada nyaman mage tak aja muat ada ya ada yang tak ada yang akan to ada yang tak ada di sana buri jadi itu boen lain ada ngakan nyaman njek buru wah mun surga mun dunya ni saman nyaman nagulaban panjenengan sakit soki nih tengakan mari ngakan jadi wajib keluar mun tak keluar ampu beda bakun surga magi ngakan apa banyak tina mak ngakan buan melul tak kira mincret je duh nyaman kalau aku terima kasih surga lagi la dorot latin cak ikhlas sebunteng ki gulawan panjenengan sebenting sok surga dan nikah kun nari gula make pon tak beriin petong 24 ben pangeran
beri seket bere kok ukur kok lah berak lenari bidadari seket jadi ukur laju tak lagu lain je kok jadi seket jadi bayu pus kena ayo demam bayar laju kusar was mon temon bagi tinggi termon temenan nane suara kiba kapi bani bini no mayu ukur di saat lebar lenari enjak tak ada kajuan ngari ada nyaman lenari sip teri bareng nama suara ke kapi Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid وقال أيضا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة إنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانيه الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد حضرات الكرامة para alim ulama para masyayikh nakhussu bidzikri sesangat abtina amulja eki selarepon semulja Kiai Haji Masduri juganan selarepon semulja Kiai Sadrono Effendi juganan selarepon semulja Kiai Masudi terjugan selarepon semulja Kiai Ali Hasan terseteja para masyayikh para kiai para reng alim selain siaptina tak kau bisa nyebut asma aku ngepondong persetongah beni tak terus nyebut abtina dak ke asma beliau karena keterbatasan pengauningan abtina terjugan keterbatasan waktu are mangken banikah karena are mangken are Jumat waktunya juga mepet sikapra manabi secet lakar secek kotunah secek semaan ke pangeran mangken ni kebiasaan ampun mangkat keng rasana manabi sebedai kanto mau dilero tak mangkat ngak jadi aja angkat deki paling kol 11 daya tangi ki mun kol 11 kare jam ngalak bagian lor telur biasa nah kita ngoleh sana kaki ya pada baik namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau sesetejana sangat abtina amul jaeki terjukan sangat abtina nak dimaki aparatur pemerintah wabil khusus ibu kepala desa Kolpoh beserta perangkat-perangkat Tisa Epon sebetan gaula amul jaeki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Serabu Epon dari Kecamatan Guluk-Guluk tepatnya di Desa Kallaban Kampung Kallaban Kallaban Pondok Pesantren Al-Is'ab siampun jauh-jauh hadir ke tempat Kak Dintoh Aremanggen guna kaangkui mimpin dan gulaban para panjenengan sateja kaangkui ngatoraki tor ator sesangat mulja daga ajunan epon Kanjeng Nabi tor ator sesangat istimewa daga ajunan epon Kanjeng Nabi saya mau sekalaban cara bersama-sama sarang dan gulaban para panjenengan sateja muka-muka kalaban tor ator seki buruh sateja saya hadir tempat Kak Dintoh
terutama tuan rumah sekeluarga terlangkong-langkong nak kanak seselamaten are manggen banikah satejenah tanpa terkecuali antren oleh akilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Antren oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Sateja sehadir tersateja keluarga dan gulaban para panjenengan sateja antren oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi, amin Allahumma. Sebatan gaula amul jaki sateja para undangan siampun hadir tempat Kak Dintoh are manggen kisaran undangan are manggen baniga berkisar antara sekat orang sampai sebitek nih kan monten kula ngabezeki cek tak kata selak reja nanggi karena manggen baniga cek saking pasar kene saudara dadi cek lakaring unjeng aki ni gene saudara nanggi arapa karena kiain rapa ka kiai kene gitu nanggi geng mun sedeki area gubeng mun sedeki area tak kira saya tak mendatang dari ujung mun deki area tanggi laki bini insyaallah mun lapangan kanto deki nih insyaallah korang lapangan mun sedeki nih kan karena pun apa beliau guru kita Serabu Epon dari Tanah Jabah hadir ke tempat Kak Dintoh engki panika ke Malik Sanusi Nabi bisa panjenengan hadir ke angku ngaji walaupun tak yonceng sedeki iya cek mak semak pabak jauhan sekoni daerah nenengi bak ngalao daerah bak ngatemor pokoknya si penting niat dan niat ngaji karena mun sedeki nika gubeng ongku cek saking kerap rajan deki tak main kene mun sedeki gege mun setia ya darah apa aja ada hanya beberapa gelintir ya bunda thank you beriin sekone kana idin jareng benih kuantitas yang didahulukan anikah kualitas tina makin sekone keng fokus anikah lebih fokus ke tempeng banyak pas butuh thank you antren fokus agapi saya makin antren penting naga kapi amin Allahumma. Sebatan gaula amul jaki tuan rumah Bapak Warsito Adi Laksono ini ambian dari kamu ambian aslina oh jabolan beda warsi tuan rojong gagak kau nanti dari situ. Akatone nggak sekanjana Jokowi deh, Soeharto, Warsito Adi Laksono, yang tak tahu kok jangan kemana, udah tahu nih. Sarang Ibu Khalifatur Rashidah, menikah mending gula, nikah, tapi cak coba Warsito, jadi iya kan ngocak sekanjana Soeharto kau jangan. Mun khalifah banika ingki pengganti Rashidah sepenter bagus menika cak Arab menika ninggi silake cak jebet masalah tak yang penting bagus maknana ninggi korjek nyari aki sejuba maknana seampun kaparingan kabungaan dari ajunan ebon Allah sesehingga kabungaan mangken diaplikasikan lewat pengorbanan dengan mengadakan acara tasyakuran sekak dima tasyakuran are manggen bani tak kung tangkung tak cukup hanya satu kali tapi deki malam juga bani bekal tasyakuran atas sateja kabungaan saya parengaki sarang ajunan ebon Allah terutama siaropa aki potreh nomor 2 pertama bini alhamdulillah tak ning bujak banjong saya masuk surga ban ukur karena jangan kanjeng Nabi siapa-siapa orang yang di anak bini de dua elatin tepak gogo sekolah nyari ilmu agama pokoknya bimbing ke jalan-jalan sebagus apalong bengkok pagi nanengi surga
pada benton cuk tengah benton cuk tuting antaren pada benda pun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tambahin boleh toh. Jagun dua jong. Mak lejak tambah jen rakat ke Kanjeng Nabi. Mau parlo telok. Terus tambahin boleh. Pada bendin tretan dan gula. Gula tretan petek boleh. Oleh setahun petek boleh keluar boleh. Sampai papetok bini kakapi. Dan gula tibik tak kertak oning. Idim masih tuaan. Idim masih ngodan. Enten nongku. Bilahi ini kah. Sampai terakhir diberin. Gula ngocak pasti rengbek leso sekali. Halo jangan nelpon kata gula. Beda apa kak? Aduh, nek apa majik leson ber? Empu ke lahir boleh lek. Bah, dah ada masuk rumah sakit apa kak? Yenja dah. Benja mi dah remah, mi berjin dah remah kak. Yenja dah selamat kapil. Mama je beraan ban, mak kata tak bunga sekali. Ya bini wala, bini boleh. Saya terakhir bini, bah. Baan jadi baan tak tahu kakak suakan abang iran. Lapa bunga baik. Lah ambu kelu, babak mendain kelu jangan. Mulai setahun dari ngocak, ku tak mendaungku. Wah mati nih itu. Tinggal dunia kakak dan gula. Atina anak jatem kampabas. Cek kapi. Ya Allah. Tapi mon warsito ki ngodek tenang toh. Pokok besar. Anak cantik lek tak boleh. Hal-hal marah. Enggak bisa kiru koning lo toh koningan ban gula toh. Potera nambian tak pada ban gula. Coba ni olen gula toh nambian gitu. Gagak ratin. Saya barengin Asma Sofia banika orang bini si bagus, si bersih, si bening, bagus. Thank you. Saya panggil kalaban panggilan simple via. Thank you. Tawan apa? Keng kuncak saking ikalak kekapi, terutama ring tuan agana Sofia. Anika insyaallah tambah jan lekas ke angkui tetina kana si bagus. Sebatan gola amul jeki. Kameramen yang mengabadikan acara pada hari ini Sebatan Gola Amul Jaki, sound system kebanggaan Sebatan Gola Amul Jaki, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah syukur dak Allah dan gula ban praban jenengan sateja are manggen sareng ajunan epon Allah. Paringin kesempatan kangkui bisa hadir, bisa along bolong tempat kak dintoh dalam setong acara sesangat muljah. Engki panika acara walimatul akikah Nanda Sofia Tanisa apa pun? Mica Mekah. Tulis enam mecah. Ya baca nama Mekah sama negasa. Thank. Jadi mungkin sampai doa ke Mekah dan ni kengara tahun ning. Mana bi Sofia bon oning Tanisa. Anika orang se ambisi kuat tengki hasratah. Caepon. Kini ke bahasa Urdu, bahasa Sanskerta. Ma oning embian ke. Ma katon cek pendera. Engki muka Google jadi gibur. Mun tak tanya ke pinter Google ya tak tahu aja. Yang mangganting leteng ku Tanisa banika orang yang hasrat tanika tengki. Biasanya orang kini ke bakal teti penguasa si fokus. Amin Allahumma. Sikadima tujuan acara are mangken banika tada lain. Engki banika pangatero seraja. Tor pangatero sangat tinggi dari orang sepo, terutama tretan warsito sarang holipah kalaban mabeda acara are manggen banika tada lain muga-muga potrana atau bepotrena banika saya selamatin are manggen banika terjukan potre setongan banika
anteren tada lain muka-muka tetian nak kanak sesolehah, amin Allahumma. Karena nak kanak sesolehah mana bibini, mana bila ke anak sesoleh, anak sebagus, panika dambaan dari saben reng sepo sekak di mabi saus. Mana bireng tua panika normal, mana bireng tua panika normal, panika satu jena mesti menginginkan anak panika andi anak sebagus pasera bisaus. Tina maabaan panika cuba, tina maabaan panika meler, tikal maabaan panika tak temu karoh, keng mon anak panika sapa ngaterona reng tua satu jena panika pada teroan dia anak sekus bagus. Apa? Karena anak sebagus panika bekal ngangkat tercedereng tuana, terutama pagi neneng alam akhirat, neng itunya juga bisa yangka kalaban sabab bedena napanya mana foto sebagus panika. Manggana teretan warsito are mangken panika ibu lengajai nongku ekor banaki artanah tujuan tada lain. Moga-moga nak foto nabanika potra nabanika andren betetia potra sebagus, amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima kanjeng Nabi ampun abekta dan kula ban para panjenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera, dari alam kebuduan nuju alam pangauningan kalaban badan tinul Islam atau peraturan odi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sepetan kula amul jaeki, kita diberikan hak yang sama sarang ajunan epon Allah. Kaangkui mabegus nak foto guleban panjenengan. Pasera abisaos hak separingaki sarang ajunan epon Allah. Dekten guleban panjenengan anika dan badan. Iki artena andi kesempatan dan guleban panjenengan kaangkui madeti nak foto panika deti nak foto sebagus. Mangkana jaipon kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak siapa saja putrana pasera bisaos panika lahir ke alam dunya dalam keadaan bagus kakapi, Islam kakapi, mapan kakapi, ada si butuh. Mak boleh putrana guleban panjenengan, putrana reng kafir, anak reng kafir sekali keluar ke alam dunia panika dalam keadaan bagus, ada si butuh mungkin buru keluar panika. Thank you. Pas kesempatan saya paringaki Allah dan guleban panjenengan sama. Nja tain balain ban Allah. Mun orang dia, mun orang Mekah, ari pasaanan pakuda tireng bagus tidak. Mun orang Madura pas melarat, mun orang Kolpo pas melaratan boleh tidak, sama. Kesempatannya sama. Guleban panjenengan. Tergantung jaipon reng sepona. Via ibadatnya orang sesoleha. Via ibadatnya orang setaat dak keajunan epon Allah. Pia ibadatnya orang setakdim dak keajunan epon Allah, ibadah dak keajunan epon Allah, tergantung jaipon warsito. Selain panika hanya 10%. Bagus banjuban nak foto guleban panjenengan panika 90% seberhak panika ring sepona. 10% panika dari luar, termasuk dari guru. Anika masuk sesopolo nomor tong ring tuan anika pakun mon ring tuan aja lakar madeti ring bagus cek terona andi anak je bagus tantona semangat tabanika lebih tinggi boleh takar tak mikirin aba, tak mikirin seneng aba, tak mikirin nyaman aba, kaangkui ma bagus nak foto nah kaangkui anak panika deti ring se kerat tudak keajunan epon Allah tak mikirin aba. Karena bagus bentak bagus anak cantara kata ring tua si kedua, cantara kata apaan bencantara kata embun mun apaan ampun lebur atarakat lebur nyoon ka Allah semangat epatengki
embun sapanika juga reng sepo bini in atarakat ka Allah kangkui kebagusan anak foto insyaallah nak foto napanika bakal dadi reng bagus nggih can terakat nih kagun mun terakat reng tuan ni kemapan gula takok ge mun entar ka gua gini ke terakat reng atarakat ni ke benintar ka gua reng atarakat ni ke benih kun entar ka pinggir sungai benih nenenge put omput makin nenenge padeng nenenge banyak orang ani ka bisa jadi terakat aku leban panjenengan ka angkui nak potong dalam mah mun reng sepola ke ingat tretan bersitore ambian mun lakar tero andi anak si bagus terakaten putra nah dalam mah cara nerakaten putra ayo anak si ampon etete pagi sarang ajunan ebon Allah semasuk dek karagen anak nyariaki napanya mana racekeh sejet lakar bagus ongku kini keterakat berarti ini alakoh ke Jakarta niaten terakat tak kudu nenengi kuburan gula ban panjenengan reng aterakat makin nenengi toko bisa terakat niat nerakat nanak botoh beda orang atarakat nika kalaban can becan beda orang atarakat panika kalaban perbuatan panjenengan alako ke Jakarta niat atarakat saben are panjenengan menyisihkan uang esempen esebek kajelengan ika baya anu terakat anak botoh bagi kanak-kanak jatem nyabekan 1.000 rupiah benar 1.000 rupiah tunggu setahun kan banyak gitu kini keterakat si paling bagus enggak gini tengku datina anak ini mana biki holil Bangkalan banika entar kata se mancing pun malam abang lagi holil sebab tadi holil nikah abang lagi holil nikah pun malam entar kata se entar mancing angkana mon bah bedereng kolpone kalau kau dah nyambi pancing melolong aro je lobang lo je aro tepan terakat lo nengi kenggun mon aban ke holil ni ke terakat lain di gulaban panjenengan mancing Kiai Haji Abdul Latif pani ke beni pada ban gulaban panjenengan mon Ki Abdul Latif pani ke mancing tak mikirin aban tibit kenggun terakat nerakat nak foto waktu nah pejik pani ke badan nengi dalam kandung Nabi ini arajina ani ka mangkat terus sampai kan lahir mangkat terus ke Abdul Latif panika nggih jadi mon mancing oleh Pak Empak nggih seda dua panika masuk ke dalam dapur seda dua ni ka kudu keluar daya ro da dua edaar sekeluarga da duaan panika ke sedekah keluar kini ke sedekah kini ke sedeti terakat ben lakon guru kenika si bakal mabagus kana foto gulaban panjenengan mun oleh sapolo bebeluk keluar da dua pakun ke dalam tak lebih dari dua mon abana ke holil ya mon apaan halil mon oleh sapolo jadi mon tambah 15 apa boleh bagi berisan ke pasar kolpo deh ya baik jual mon aban ke holil buntan da dua masuk ke dalam pakun lebih dari da dua kenika ika sedekah kan pasti tinggal guru nengi nikah ingat umina sesepo dari tapet tapanika sampai raja ngak mangkin guru kedua yang sepo bini in kiai tapet tapanika sesepo ani kesapun malam sapun hari sapun malam doa ka pangeran ya Allah abdi nyoon Gusti can reng sepo bini nikah ya Allah abdi nyoon potrah sebisa nerosaki perjuangan Kanjeng Nabi. Sebisa nerosaki perjuangan Kanjeng Nabi. Punare. Apa boleh pas embun si adua. Lagi. Reng sepo bini adua lain ben reng sepo lake. Mun reng sepo lake ben reng sepo bini perbandingan napa nika doa napa nika telo derajat di atas nah ni bini panika. Kan mangkana mun reng tua bini panika dua ki anak lekas katerema. Pas minta ke pangeran tak buambu tengah malam ingat umina gaya tabata panikah masaya tabata ya Allah abdi nyoon Gusti
potoh sebisa nerosaki perjuang na ajunan sebenar sebun malam ngak genika setong tempo coba ben pangeran peongku naungku tero anak se pekus orang dia jangan Allah mungkin ngak genika jadi coba ben Allah ngake mari bejang sobu pon mari awirit nyai banika nyai tabeta banika si sepo mari genika pas jaipon gula yang pada tak jepok kia makin bian kan tak jepok nyaman tunging mun jepok benih tunging ajar hetar nenggi teti mare kulaku kenika kulaku maco beras neng somor nabai songai terpokon maco beras na se umine giai tabet nika nyai apa mak beras sebenarnya neng dalam copu gerua ben pangeran pas iyo boy pada timas kakapi sa copu pamas seberas rupa pada timas ya reng rapa ka umina reng tabet lagi cet lakar duan minta ka pangeran cet kun setong teroan di anak sebagus oleh ibri emas ben Allah anika langsung iki pataki buang ya Allah abdi na tak tero kakak dinto Gusti abdi na tak tero kakak kekayaan abdi na kun teroan di anak si bisa nerosaki perjuangan na Kanjeng Nabi ya mun sita beta mun ko gon baan mun reng deng jaga aja ya mak tak kerasa copu mun tak kerasa copu jadi mun tak wah ngocak kak ya kok oleh cacan kau orang aja dia mun item mulai teti urusan lagi terutama bahi temu pemerintah aja mun temu pemerintah aja iya kok pemerintah aja apa karena bumi dan isinya milik negara mun beda emas pasti ketemu benembian yang kita kela agak kayak kalah ben pemerintah din pemerintah tapi mun nemu jalatong coba desi arpu sekali marah ada sekali jadi emas pun ganja mau nemu ganja bah namen ganja nenengi kantong agak nih kasihan di Tegal mau tak yosr ben pemerintah aja neko tapi mau emas mak pah aku din pemerintah aku jadi menganggu lagi ya mau anu lagi kita betul kan jet lakar nggak kenikah jadi muka Tretan Warsito sarang Khalifah antrian mambuah nerakaten putra nata masuk si semangkin bani keterakat si semangkin nih kepanjenengan ngorbanaki arta mak keluar arta sanyak benyan mangkin nih kebanyak nih keseba keluar nikah jadi muka potre napa nikah antrian teti potre sesoleha semapunga ada gareng sepo duaan odi etunya langkong paki dan yang dalam akhirat amin Allahumma gagak Warsito baru kenal kok ke Warsito kami anak bedega mah di Jakarta udah Jakarta dia tak apa kenal di kambian dirimu tahu kepada diriku kan kengkun diriku sih tak pati tahu kan jaga tahun benereng golpo abento Warsito ya pon gagak muka anterin pada tak hajat kakapi wan sakadi itu bisa betul gula sampai yaki korang berlebih nyon sepora kacang kolangan nyon sepora umpama beda bendera terteti ilmu barokah manfaat terutama adakah keluarga Tretan Warsito sarang Khalifah sakadi itu bisa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ja'alana Allahu iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi washabihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna khususan safiya tanisa Mekah min khiyari ummati min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wahsurna ghadan bi zumrati mustamil alsinatana fi matihi wa nusrati
وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مهدولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Kator motor sakalangkong sakadinto para rabu minangka badepon cecer benator bito agung sampun dicer bagi kalaban cernak sarang salera epon sumulja Al Mukarram Kiai Khairuddin Seraboepon dari Tisa Tesok Timur Kecamatan Tesok para ponipun kasih kalaban pamaosan doa barokah malar muka bekta barokah manfaat menggudak beten kaula sarang sateja ajunan amin ya rabbal alamin. Sebelum epong kasih kalaban salah pongkasan para rabu langok dimin bitas maipon sohibul hajah iki gak dinto taretan warsito adilaksono sarang nyonya Khalifatur Rasyidah Bapak Mas Romo sarang Ibu Malia Bapak Bukhari sarang Ibu Siti Aminah terjugan Bapak Haji Saleh sarang Ibu Mas Rifah ngatur raki matur sakalangkong atas sateja pangistor rabu juga longkuepon sateja ajunan are samangken malar muga pangistor rabu juga longkuepon sateja ajunan kasrate minangka amal ibadah sekatarema mungku Allah subhanahu wa ta'ala terjugan tak kalipnya on sapora atas sateja kakorangan tersateja kacang kolanepon saya dari pola tingkah konkonan sejenggel kaulaten juga sateja pamangki sepangkiaki sateja teratos setoraki esengkin rasa kurang nyampurna aki orang ajujuk orang arantap menggudak pangkilanepon sateja ajunan dari keluarga besar Sohibul Hajah Taretan Warsito Adilaksono sarang Nyonya Khalifatur Rasyidah hanya ona sapora sesobung kota sepon terjugan segi bingkeng ngatur raki salam cuma berpangkelian mengkudak simulja Ustadz Satrono sarang Bapak Sakib Taretan Salamet Riyadi sarang Nyonya Khofiyah Bapak Mahruni sarang Ibu Mahwani Bapak Mas Rabi Ibu Hoyi Bapak Suri Ibu Suri Bapak Nur Saleh sarang Ibu Ernawati terjugan tak katinggalan ngatur raki salam cuma berpangkelian mengkudak simulja Bapak Yasir Ibu Puyani Taretan Edi sarang Ibu Masdiyah Bapak Misrabi Ibu Sahrian terjugan Taretan Riyadi sarang Nyonya Yuli kong langkong jugan kaatrodek setuju tantaretan dari Persatuan Serang Muda sesepoe semulja Bapak Zahiruddin sarang Bapak Masrito Selos Alos asarang Tulin Sanjaya terjugan tak katinggalan semulja Taretan Abdullah asarang Nyonya Novi sarang setuju keluarga besar dari Persatuan Jago Jalan sejugan ampun sami Rabu Alongku Aremangken terjugan dari Badan Kuala binaka tareng kesemo di lembah depon papangkian saat semakin Kak Dinto ngatur raki matur sakalangkong juga nyon sapora atas satu jaga kekurangan satu jaga kacang kola depon saya dari pola tengka konkonan sejenggel kaulatan
Kita ukara sekarang sorap mengkuda pangkalian anyo ona sapora tak mangkiangkan akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim, salam hormat, didik abdina dekat sejenak ka ator dek sekejar kurung si ampun sodik anakku kau lang bangkit diri tuan rumah Bapak Warsito nikah asmana Nyonya Khalifatur Rasyidah nikah Radina salam hormat di sejenak